ব্ৰিজৰ পৰা পাৰ হৈ আছো। আহা পেচাব কৰিব এইপিনে। यस्तो वालको लेन्स हो सीधा गला कुसुमतला भिडियोग्राफी गरेको थियो नामेर एउटा दिनुपर्छ गाडी यसरी पार हुन्छ इटा खोला left side left way right no private bar itu private bar right bandar pura uthua bandar uthua कति रस बोलती है सागली बिक्री कर फ्लाई कर देना अगाडि खाली एटा नरटर मध्ये मारी बोल धमकी दिছিল ना हां धोइले बाबा जी खाल आছিলে रास्ता जी खाल साल आছিলে भिडियो बनाए आसो ओ आयो राम्रो बाटो त नदी सुकिरह ड्राई बने या तो थियो फोटो उठाए हां या तो फोटो मत सब माल हैं सब माल एटे कहानी एटे कहानी घर घर की बर्तमान आमी सिजुसा पिकनिक स्पट पाइछु तो अपन दृश्य देखाइ दिछु ব্ৰিজৰ পৰা পাৰ হৈ আছো আহা পেচাব কৰিব এইপিনে ট্ৰেক্টৰ বৰ্তমান আমি ব্ৰিজৰ পিনে যাই আছো এতিয়া অলপ দেখাই দিছো আপোনাৰ ব্ৰিজৰ দৃশ্যবিলাক যেহেতু আপোনালোকে চাব পাৰে এটাও বগৰী নাই বগৰী সব পাৰি লৈছে এতিয়া আমি সিজুসা চোৱা হৈ গ'ল যাবলৈ ওলাইছো গাড়ীত উঠি লৈছে চাব পাৰে এফালে আজিৰ কাৰণে সামৰিছো বাই বাই নাই কেসাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কেসাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কি ঘূৰাও